Dobro večer, Lada je pri telefonu. Kako vam mogu pomoći? Dobro večer, ovako, jedno pitanje, ovako, kupio sam si u Simple paketu. Dobro. Sony Ericsson K7274 Injection. Kako ste rekli? Sony Ericsson K? Halo? 7, a nekak je, 727 ili... Evo ja ću provjeriti samo malo. 727 Injection. Samo malo, molim vas. Turbo diesel, tak, Injection. Hoćete molim vas reći točno kako piše? Piše S-O-N-Y. Dobro. E-R-I-T-S-S-O-N. Dobro. K kao Kurt Combine. Dobro. Halo. Halo. Dobro, dalje. K znači 7. Ja to mislim 727 ja mislim. I mislite? A kad ne piše mi tu ili 700. K700. Može je, da. Dobro, i u čemu je problem? Zadnji je I to je Injection. Dobro, K700 u redu. Jel to je Injection I? Ne znam vam točno za šta to I stoji, uglavnom K700 I, tako se zove. I, izvolite. Dobro, i ovako, kad sam onda njega upalio, a gore se pali, jel tako? Dobro. I stavio sam, prvo sam ga upalio, onda sam stavio karticu pa mi se ugasio, ali sam skužio kad se stavlja, da prvo kartica ide. A evo, znači, otvorite vaš uređaj, ispod baterije stavite vašu karticu, jel tako? Onda zatvorite uređaj i upalite mobitel. A mora mi bateriju staviti? Pa mora biti baterija da bi mogu uređaj raditi. Aha, dobro, ja sam onda to stavio malo. I onda sam... Vi imate sad taj mobitel, razgovaramo s njega ili? Ne, razgovaram sa nekim Siemensom SGH Dobro, nije bitno s kojeg razgovarate. Znači, vi ste stavili tu karticu u taj vaš mobitel, Sony Ericsson, jel tako? Jesam. I u čemu je problem? Kako da ga upalim? Ja gore tu evo. Ne znate kako da ga upalite? Da. Recite mi molim vas koje tipke imate na njemu? Imamo ovako, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamo gore koje vam se tipke nalaze. Gore. Imam, onak je jedna dugačka i onda je jedna mala. Po koju puta je slovo tipke. A jel imate na... Halo? Da? Ja vas jako slabo čujem sada. Ja vas čujem dobro. Jel imate možda negdje tipku di vam je onom... onako baš tipka za upalit mobitel? Pa imam neki onak slovo O i unutra slovo I. Imam ja televizor i tak mi se isto na daljinskom pali. Pokušajte pritisniti tu, taj gumbić malo. Evo samo malo. A na televizoru ili na mobitelu? Na mobitelu. Evo samo malo. Evo ga dosvjetljuje sad. Jeste uspjeli upaliti? Jesam. Eto, drago mi je. Mogu vam još kako pomoći? Pa ne znam sad kako će se onda... Sad me pita... Upišite PIN. Tako je, upišite vaš PIN. A koji PIN? Vam to novi broj koji ste kupili? Da, u paketu, novi. Dobro, onda imate uz tu karticu, SIM karticu koju ste stavili unutra. Ova kutica. Tako je. Tamo vam se na korisničkoj kartici piše vam broj, znači PIN 1, PUK 1 i PIN 2, PUK 2. Aha, evo, sad ću ja upisat onda PUK 1, samo malo. 2, 7, 2, 4, 6, ne mogu više pisat. Što ne možete? Samo 4 slova mogu. Tako je, znači 4, znači PIN 1 vam se sastoji od 4 znamenja. Aha, PIN 1, evo samo malo. 4, 4, 2, 7. Ok, evo ulazim i sad samo malo. Dobro, ajme. I što se sad dogodilo, jeste uspjeli upaliti? Ajme, meni ne znam, neke noge su mu narasle sada. Kakve noge? Pa ne znam šta je.
pobjego mi iz ruke. Trči po sobi. Recite mi, molim vas, da li imate ozbiljnih upita vezanih u Simpu? Trči mi po sobi, dajte mi molim vas, pomognite. Šta da napravim?